Amazina y'umwana w'umukobwa ushobora kujyanisha na Meddy. Ku mwanya wa 15 dufite izina Meggy, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bwongereza bwa kera, ryanakomoka mu Bugiriki, rishobora no gukomoka mu Balatini, rikaba risobanuye isaro. Meggy. Ku mwanya wa 14 dufite izina Mena, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye urukundo cyangwa se gukomera. Mena. Dukomereje ku mwanya wa 13 aho tubona izina Gedi, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye intwari ikomeye. Gedi. Ku mwanya wa 12 dufite izina Ladi, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu rikomoka muri Afurika, ryanakomoka mu Burusiya, rikaba risobanuye umuyobozi mwiza cyane. Ladi. Ku mwanya wa 11 dufite izina Nedi, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye umurinzi w'umutunzi cyangwa se umurinzi w'umunyamahirwe. Nedi. Ku mwanya wa 10 hari izina Maru, ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwaho abahungu, rikomoka mu Buyapani, ryanakomoka muri Afurika, rikaba risobanuye uw'agaciro. Maru. Ku mwanya wa 9 hari izina Mayela, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye urenze cyangwa se uhambaye. Mayela. Ku mwanya wa 8 dufite izina Meira, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Hawaii, rikaba risobanuye utuje, ryanakomoka mu Baheburayo aho risobanuye ushimishije. Meira. Ku mwanya wa 7 dufite izina Megni, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu rikomoka muri Norvege, rikaba risobanuye ushoboye. Megni. Ku mwanya wa 6 dufite izina Meki, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu rikomoka mu Baheburayo, ryanakomoka muri Amerika, rikaba risobanuye ngo ntawagereranywa n'Imana. Meki. Ku mwanya wa 5 dufite izina Meira, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo ku izina Meir, rikaba risobanuye ngo uzana urumuri. Meira. Ku mwanya wa 4 turabona izina Meyala, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Irelandi, rikaba risobanuye uwishimye. Meyala. Naho ku mwanya wa 3 dufite izina Miva, ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ibyiringiro. Miva. Ku mwanya wa 2 dufite izina Moira, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, ryanakomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye umukundwa. Moira. Ku mwanya wa 1 dufite izina Minda, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ubwenge. Minda.